padha kurang selawat ing akhire uripe ora nikmat gampang kejegur maksiat uripe dadi tersesat sing njaluk ning kancaku ayo padha ngekehna selawatmu supaya tentrem uripmu selamat donya lan akhiratmu selawat ayo selawat wong Gusti Allah wae selawat selawat ayo selawat wong malaikat wae selawat NKRI harga mati selawat sampai mati taubat sebelum mati NKRI harga mati selawat sampai mati taubat sebelum mati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salawat ayo salawat wong Gusti Allah wae salawat salawat ayo salawat wong malaikat wae salawat NKRI harga mati salawat sampai mati taubat sebelum mati NKRI harga mati salawat sampai mati taubat sebelum mati. Terima kasih untuk KPA, terima kasih fotografer Wendy. Mudah-mudahan tetap selalu jaya abadi untuk bisa mengisi dalam kehidupan masyarakat yang semuanya dibutuhkan. Terima kasih pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.